Kakasil Satramos District Council KHDC hakastep kan riutarik no pra arjar pulai kalapan long ya kajing kan rater ding license haki benta ka yodo hadien ka jingyo priang jing mudui na ka wei ka seng ka tip kum ka khon kenthei new trap association baki bar jala ki le don bor palat ha kani ka yo ka council klayo priang ya kani ka sithi ya ka arpo tarik na wieng arjar pulai bat ha ka jingwan se yodo penban kinong yalam ka tei ka association kamsyam lawan mi satya ya kani ka jing kan rater ding license la khamat hi dau executive member badai pet yak na triet uba jigur marthong haka jingedon lang ba fantin je lakdong bat uba gabriel walang nalor ki bor pulit ka enforcement wing ka council kala ong baka long ka balngo baka ne ka seng ka khlamon mi wat hadien baka council kala pentep bakan sadon ka jingkan rat ding license council ka Okay. Kalau district council में आ जाओ ट्रेडिंग लाइसेंस में हम लोग का लेबर लाइसेंस है हाँ ट्रेडिंग लाइसेंस लेबर लाइसेंस वो मर्दी जो अभी बंद करो क्या था उधर पे बंद है stop बंद करो बोला Umuli jeng jadi bar bola jo. Tang ra kawan kawan. One office. Ban rakol sama. Udah ribat. Kajingwan jungi mentasngi kalong halor kanong rim ba kadon ko ka seng naki seng kenthei khun kenthei nyau trap association balawan ai daga jingtho sengi cha council tenata daw ni wan mentasngi ban wat ya kita gi jing sa halor ka jing pentip jongki re ngilap ban ba nakilang kita gi ba wan complain sa council iklaim wan mi kalong kai ka ba bom singo tenat abang i ba pila wan ban ai complain haka noka kam kemut pidai ban wan lang kamtam me pi ai ra kerteng association ada individual to kila ban wan ru dre minta ki wan ka association kemut kidai ban ya don lang bat ni minta sngi dre ki klaim wan tina kaleng jing ngila le ya ka ai ke badon kam jo council ngila ya ngila persang ban wat ya kita kiba kila ai jing tho kini ki association dre ngilap ba ki don hi katokat ne kiba 4 renew ya license ki don kiba song lempat don license nu ya kitu ngila ya sakmat katum ka kendon jong ka council em ya kata tinna kaleng jungi council nia trelang bat kisim no kino kiba don kam ban ya trelang bat kisim lani bat kisnong nia trelang bai bat ngin sim ya action hakabai dei bat ki an jong ka council bat nakaleng kisim ya kano kaba day man sim lakhin bet kalong kumtahi namar mole kamdon kasil kamdon kano andre haba nakaleng ka council pat haba don kano complain nya pendep ya ka kamram day tang kata ang ka jing ujor jongki haka bede bat ka trading license bat labor bat ke benami jongki dukan kibadon hakane ka yo kaleng jungi lada ki wan beng kum kini ki jaj seng bomdon sil bomdon yu kane kadai kasin ko banengkong bangiyo kum kane ka city bat hadin habut habal ki wan hakane garukom minum entertainment ki hap wan ra ya ka detail jong kita ki dukan ki bomdon trading license kita ki labor ki ba tre haki dukan jongno lemda kim submit ya ki detail na kaleng jungi minum tre suban entertainment emila persang pun ka switch off ke mobile ya hadin ba ngilap ba ka switch off ke mobile ngila ya no kai ke bangin don kam banyak na council bat na ka sim ngila ya ki kamram ki bangin de ban le sebenarnya kalian ke council ngi kentu hi ya ki para do para snam ki ha ki don ki dukan hayo wahat ya le ban tai ladi ndai ban ai pateng si we ndai pin keno pat yangi ha kano rem pin keno ya council ha kano rem la da pi na ladi pimeleแต่เป็นกินน้อยก็หิมารุนกนกเริ่มกับยาฮับนมาบากระดูกันยี่พี่ละไอทีฮะพี่เลยพี่ไอปัตเต็งมาพี่แต่พินเบลีมพินโปกับเบลีมชักหิมาพินบุกกับเบลีมชักซีเอ็มพินบุกกับเบลีมชักนี้กินน้องดิซีกันโนงินละบันแทรกดาวน์ยี่กี้
lada kimuan ban le thau te kata ka jing kentu na council kalau bapiyo ano kedukan ada yo ne ano benta yang lagi jat la jong persyang baterai hitam kan ndai bancu kuat dak basuk bancu IY no syaki dekat dan ndai dak pot ong pat keno ya ka council kami ham Kemudian orang ini, hai saya kan ikan komplain jo kini ki, nak kan ikan seng, yang badon lai South Lee kidukan jo ki non tribal, bagi don tangkawai ke license. Ya kan ni kita lipet mana, katu kan ni kidukan, yum sim lalap, baka don kaju kidukan. Dan lagi kerpat lada kidon kum kini ki komplain hadin habut. Ni sotunat lada makiru ki wan lang, bani senran lang bagi bagin pej, bagin ikuli yang ni kinu kita kidukan, badon trading license South Lee. Kenang bagi kena nakaliang jong council ban nakaliang jong kahimaru kilala ban sim ya kanu no kebentak keputusan buat kumenero hamagilek katu kan kidukan bila omru gitu ki kan ki bala song da kita kharip badon da trading license bagi don kam ban bu uwe mo trai kasi kenang ba kan long ban ai kam ni kena kasi ya kata nakaliang ya mencai sru lah keren ban ngiru ki korban ru kahima ba sowa baniat pelam ya kani ba kinu kidukan kamtam ki bala kam he ba kini ban ai kam lem ya ki nak kasih ke jumi ha kini kidukan ki badon apa yo